Benim familyam Bilim Karakol. Ben 10 yıldan aşık Çıka Komparti Kirli'di. Turdak'ın suali ismini, Hapsamak Masali isminin bir geçişteşken kişinin. Bu bağırın kutuktan görüp atsak, şayla emesin görüp atsak, kalıs bolmaya da. Bugünküle çağa kalgan partiyalardan bağırı, şayla o getodatları 10 yıldan beri orun oçak alıp kalgan, elbisine sıyıp kalgan partiyani getirmeye yatsa. Eğer de kıltığı olsa, kıyıkın tapsa, anda ede durgoya ediyorlar burada. Çıkanday kıltık da yok, kıyışık da yok. Bunda tüzeli, cenele şu bireylerden kavalası oluyor da işte. Bekem karmap turpağın atalardı saklap gelgen orasın. Ardaktalıp törümüzde tul bolup aksakallar bata berip kubansın. Ardaktalıp törümüzde tul bolup aksakallar bata berip kubansın. Kırgızstan! Amina! Çeçim! Amina! Çeçim! Amina! Çeçim! Amina! Çeçim! Biz topuz! Kırgızstan! Intımaktın deken ordunu, ıntımaktın deken birimdiktin deken, ıntımaktın deken ordunu. Bütün Шайнога! Удовлетворить, признать решение ЦИК от 3 сентября 2020 года об отказе регистрации списка кандидатов от политической партии Кыргызстан незаконным и отменить. Взыскать с ЦИК в пользу политической партии Кыргызстан сумму ранее уплаченной госкошлины в размере 700 сом. Решение суда вступает в законную силу с момента вынесения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд Кыргызской Республики в течение 3 календарных дней. Заседание закрыто. Свердловский районный суд. Это мнение администрации. Спасибо. Спасибо, ура! Emin toktayız. Urmatlı Kırgızstanlıklar, urmatlı kaydıgar emas jarandar. Bunu hazırkı çeçim. Bu bütün Kırgızstan'ın jеңиш emas. Bu Kırgızstan'ın jarandarının özünün adamlık hukukuna, özünün şayloçuluk hukukuna bolgondugu жеңиши. Bu Kırgızstan'ın көп нерсеге дәлел. Елден өткен күш жоқ. Ел ғана бийліктің бұтағы, елдің ғана қалауысы атқарылышы керек. Бийліктің қандай бұтағы болбосын, елдің қалауысы менен жүрген ғана бийлік, күштүү бийлік болады. Мына азыркы чечим дал ошол елдің қалауысын, елдің тилегин кайрадан елдің колуна кайтарып берди деген ишенимдебиз. Kırgızstan'ın yerlerinde, Rusya aymağında, Kazakistan'da, Türkiye'de bardık jaktan bizge telefon çalıp atışat. Sırtta жүрген bizden Kırgızlar. Biz menen tilekteş ekendigin, biz menen birge ekendigin bildirip oturuşat. Men sizlerge tereң taazim etip rahmat aytam. Muna yerde 9 saat, 10 saat su içpey, tamak içpey, öz hukukubuzdu özümüz koldoybuz dep. Biz kul emespiz. Biz adamız dep turgan sizlerge ming rahmat. Kuday kalasa bütün Kırgızstan bu eldik partiya. Eldik partiya parlamentke girse, Jogorku Kengешке girse, mına ушундай болгон алешемдиктердин баарын токтотобуз деген ниет менен баратабыз. Biz ушул жол менен барабыз. Себеп маңдайыбызга ушул жолду жазган. Biz üçün en чоң кызмат
касиеттүү Кыргызстандын эли үчүн кызмат кылуу. Биз муну кечен деген жылдар бою далилдеп келатабыз.